Туугандар, кайрадан эле онлайн скол YouTube каналы 1-май. Кезекте япошка унааларын тартабыз. Subaru Forester. Assalamu alaikum. Жылы кайсы байка? 2004. Жылы 2004. Объемчу? 2. Объем 2. Телефон номерлерди айтып койсуңар. Идеальный состояние. Идеальный состояние. Телефон номерин айтып койла. Лучше не бывает дегенде, деме. Мегаком бу же Ошка? Любойун айтып бериңиз байка. 0552 0552 11 04 54. 11 04 54. Канчага берейин деп Намыс атасың? 39. Сураганым 600. Сүйлөшөбүз. Түшүрүп берем. Бас 600 миң сом алам дегендер сүйлөшөбүз, бир аз түшүп берем дейт. Subaru Forester. Кайсы бир платла? Молбу? Я, кызыл эле. Саламатсызбы эжеке? Жылы кайсы мунун? 2000? Баасы канча экен? Баасы 400 миң сом. Телефон номеринизди айтып коюшпу? Рекламага тартып аткам дейсиз. 0706 18 98 85. Объем канча? Рахмат. Объем 2 куб. Туугандар, бүгүн базарда Forestерлер көп чыгыптыр. Азыр бул Forester жөнүндө маалымат алалы десек, эч ким жок экен, тилекке каршы. Бу кимдики я байка, билбейсизби? Я. Эсик этип калыптыр туугандар. Бакта Toyota Avensis турат. Жылы 2003, баасы $6000, 500 00 21 21. Toyota Camry. Жылы 2002, 507 952 612 телефон номеринде. Объем 2.4, баасы $8.500. Honda. Honda Vencer, жылы 2004 2.3, баасы 4.7 703 33 12 30. Телефон номеринде. Жакшы абалда Honda Avancer экен. Honda Odyssey. Баасы канча экен я? Канчадан болот? Билбейм. Баасы $5000. Mazda Tribute
Жылы 2002, объем 2, 425 мың сом, 709, 35, 92, 96 телефон номері. Дагы бир Mazda Tribute, газ, бензин дейт. Жылы 2001, 8-10 расход кен, объем 2. Налог уплачен, центральный замок дейт. Баасы 310 мың сом, 708, 80, 80, 98. Номеринде. Mazda Tribute. Тугандар, ушун менен япошка бааларын билип бердик. Кийинки кезекте назар салып туруңуздар, орус унааларын тартабыз.